injabulo esiyibona la ikhombisa ukuthi amandla obukhosi uNkulunkulu wabekile kuwe nokuthi silo wahlala esinyeni sendlovukazi uvele uyinkosi inhlanga lomhlabathi njobe besho nje umntwana wakaphinda ngene ukuthi ngomhlaka 29 uyonikezwa nje isitifiketi ukufakaza umhlaba hayi ukuthi uyobekwa silo ngoba wazala ubekiwe. Sibonga yonke lemisebenzi ke endlungonyama ukuthi ngesikhathi sakho nangesikhathi sethu usibonisa okuhle. Siyathokoza namazwi osinike wona wenomnyama. Ngise kumntwana wakaphinda ngene ndabezithanda uNkulunkulu kaZulu. Ngikhumbula ngomhlaka 8 kwakuMay kade inkosi ikhonjwe ngayizolo. Silesikhulu kwakunzima nje ngangena lapha kwakhangela endlini ngakuthola uhlanganisa izandla ukhuleke enkosini uthi bayede. Kwakusenzima kunoma ubani nje ukuthi umuntu angathi bayede ngoba kwakwaziwa sila ukuthi kuwumntwana nje ngayizolo. Ngabona ukwehla okuyisimangaliso ngayibuza ngathi ngubani mina ke esikhundleni sokuba nginami ngikhuleke. Ngakho ke silo mntwana okwaphinda ngene ngibonga inkonzo yokuzehlisa sengathi ngafika ngithi sonke lenkonzo yokuzehlisa ukuthi silesikhuluma usukhonjiwe umuntu kaNkulunkulu ukukhombile noma ngabe sekuzala kodwa usubaba kithi noma ngabe ingane zakwenu kuubhuti wakho kodwa usuyise kuzo noma ngabe omama bakho kungomama kodwa usumyeni kubo ngoba usuwenza imisebenzi yomyeni wabo ngeke balale bengahlile ukhona silo. Inkonzo yokuzehlisa uma usuphakanyisiwe uphezwa wonke umuntu useduze kaNkulunkulu. Sithokoza kakhulu umntwana owaphinda ngene okukhombisile imisebenzi yakho engebalwe uNkulunkulu esikholwa ukuthi ukubekele yona ukuphila kwakho ndabezitha akekho owazi obukayo nongazi ukuthi kufanele ukuthi ngabe mhlawumbe ngokwendalo nje mhlawumbe uNkulunkulu uswaqoqa kodwa ukuphilisela ukuthi wenze lemisebenzi khula ndabezitha wena ohlanga wena kamama ongowusuthu.